Быйыл үйрәк салатыгар оскола ненеға үйрәктәһін сылабиллериллән қанна дағаны оғуяннаргар үйрәк туту базаны қаңаты чағығар үрдік болғым тоғырулар. Таттыл ұғығар оғуянынан қатшылы қайдағын бігігі татата корреспондент Ольга Тарабукина білесті. Күн бүгін улус үрдінен сүрбе бір оғуяна үлелер. Мантан сәттете улус кейінігер бар. Bir sami sürün ulakan kahalqabıt jelere ergelerden ulakan problema bıgıttan turar. Onna sağa dit saat tutulutun ottun hüdden kütebit. Bu ottan sağalahınlar, kamsahınlar бар курдуктар. Билген үгүс уяннар оғыны үс саһаттыныналар. Этенне ханна дағаны месте булжахык. Бу кыһалхана аччатарыннеттен тааттыл ухун кинигер эби ухуян желере үлага киреллере буланнанар. Ол курдук сотору кеминен майонор юнугар биохан местелех мичер оғысада арыллыга. Икки хастарыттан үстерегерділі болар bir группа. Bir группа оланы үстериттен үхе школагадылы. Разновозрастной болар. Же үлага кирерге сүрүннән бәлем болбут. Билген үләһеттер ис оңуһутугар болгомтоларын ураллар. Меха Надежда Парфировна тох сахалытыны келлер яхмарам диде. Бәйтен багатын әпте. Антын мынык эскисин каджаммен, хаямын мынык каддербидим. Эскис пагана орамын. Маны серге улус бәйтен күһүнән урукку тиз балыһытын өрүмөннән ирдебилге петтир гынан оттаран ытык көлләгә туяра ого хуяныгар эби бөлөк быһытынан бу күннәргә сүрбе 5 месте эби кириягә. Быйнаралар оголар хиҗәхтәре основном. Онуттан үлени терәһеңгә буллаганы бихи улус бу баһалыга Соров Михаил Михайлович бихиге 2015 елда хакимскәбет проект битен сөргүтә. Эһиге җимәне шөй бай услуганы эби терәйгә үлени үгә хатын багара эби китем бу җени бербите. Үгүс үле түмүгәр ситеһиллебит уһуян жетін исүләтә бүтән мебелинен толора каатчыллан агая конугунан кырачаннары көрсөргә бәлем. Ольга Тарабукина Никентьевна Куров Саха телевидениете Татта.